Kungilesine ngifisa kubingelela bonke bomake laba khona emhlabeni bomake, ngikhuluma ngabomake bathi kuneti imbokodo. Angiyati-ke mina imbokodo, ngicabanga ukuthi imbokodo yinto lesinzako, imbokodo yinto lengathwaleki, imbokodo yinto ungeke umane uyisuse la uyicule uyibeka lapha. Yini lenta loko ukuthi kungaqubuleki? Yini lenta make abe imbokodo? Make uba imbokodo nakasasenetono asenta konke, kodwa make lokasekasukile etintweni, make lesekavumile washiya konke, washiya sono, washiya tonke tinto temhlaba, kunabela kufuna live, uba ngumake lohamba lula, ubitwa ngamake, akungedwa lokunye kuloko. Lokwembokodo ngumake losasinza, make lokangeke umklakule, ngoba utamklakula njani lo make loyo? Usakuhleba, usahleka, usakhuluma, unakuningi. Ngicabanga ukuthi imbokodo ngumake lonjalo, make losenzako. Mina ngisasiyo-ke imbokodo ngimake lolula, make lo wenta tinto leti kahle, make lohamba ngendlela lekahle, make lonabela ngaso sonke isikhathi kutithoba, make lonabela ngaso sonke isikhathi kuthembeka. Angithi nangithi ngiyanabela ukuthi ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu ngathi angangigcina kuloko, ngichubeke ngithembeke, ngisho kubantu abami ngithembeke, ebandleni ngithembeke, eveni ngihamba ngikuphi, noma ngisemhlanganweni noma ngikuphi, ngibe ngumake lothembekile nalotithobile, ngoba lokho kulishayini lokuthi ungumake longasasiyo imbokodo, make longasinzi, ngoba leti imbokodo tiyasinza, kusinza letono lapha kuleti imbokodo. Manje lana ngifuna ukukhuluma ngamake longasiyo imbokodo, kodwa lokwangumake losekashiye konke, lowavuma kuhlala kuNkulunkulu, make lofana naHana lapha kuSamuel wokucala chapter 1 verse 6 na 7. Njengoba-ke simakadze abevale isitalo sakhe, lo zakwabo abevamise kumqhuluda khona atawuphatheka kabi. Lokho kwaqhubeka kwenteka iminyaka ngeminyaka. Abethi Hana nakenyukela endlini yasimakadze, lo zakwabo amqhukulude, adzimate Hana, akhale, angede adla ngisho nekudla. Indzaba yokuqhukuludwa nanamhla siphila khona emhlabeni la sichukulutana khona. Ukhanze make ngoba anganalutho, kunalaba bamqhukulutako ngekuswela kwakhe. Make ngoba anganalo likhaya, bamqhukuluta ngekuswela kwakhe likhaya. Make longanandvodza, kuningi le bomake baqhukulutana ngako. Kodwa lana ngifuna ukukhuluma kumake loqhukulutwako namhla, ukuthi wena make losaqhukulutwa, phuma kuloko, usalubuyekela, ungasakunaki, ube ngumake lolahlile konke, ube ngumake lothatha Jesu lekatakwenda lokuthi noma bakukhululuda kufike injabulo, noma sebakukhululuda kufike kuthula la kuwe, ngoba vele wena sewumake lonekuthula. Uma silalela lana ithi indzaba zakwabo waHana, yena bekanebantwana, bekangakwadi ukuthi Hana akanabantwana ngoba uNkulunkulu uvale isitalo sakhe. Nanamhla kuyenteka bayakukhululuda wena, bathi ukuthi uNkulunkulu uvale tinto takho, ukuthi utativula sebayekelile kuhleka, abantu bayekele bahleke, bayekele bento konke. Kodwa ngithanda le ndzaba ukuthi Hana abethi nakenyukela endlini yasimakadze, angiva indzaba yaphenina ukuthi bekanyukela endlini yasimakadze, bekaqhukuluta Hana anyukele endlini yasimakadze ayokuthandaza kuNkulunkulu. Ithi le ndzaba bekahamba akhala iminyaka, hayi liviki noma amaviki, kodwa iminyaka ngeminyaka. Hana abeqhubeka aqhukulutwa ngulo zakwabo, amhleka ukuthi yena akanabantwana, kodwa wabeketela, wahlala kuNkulunkulu, ngoba bekakwadi ukuthi kuhlala kuNkulunkulu kunetinto, kunetinto letikahle, ngingathi I can say fruitful, kunetitselo kuhlala kuNkulunkulu. Kodwa nguloku lokwenta Hana wangakhali ekhathe enhlitweni, bekakhala abonakala ukuthi uyakhala, kodwa ekujuleni kwenhlityo yakhe mina ngithi bekangakhali Hana, bekakhala kuNkulunkulu, atshela uNkulunkulu konke. Hana abengumake lo wahlala kuNkulunkulu, akazange asuke, kukhala kwakhe akazange akukhale kumuntu, kukhala kwakhe akazange akunikete umuntu, kodwa bekakunika kubani? Akunika uNkulunkulu. uNkulunkulu yena wamentela umusa kuHana. Ngalelinye ilanga wavela lokho ukuthi uNkulunkulu abevale sitalo sahana. Nawe namuhla ungenteka takho tinto tivaliwe nguNkulunkulu ngabomu. Hlala kuNkulunkulu, uqhubeke wente kahle, uqhubeke umkhonde, uqhubeke ucolele, uqhubeke uthathelele, noma sebakuhlekile uphinde ubabingelele bakuhlekile, ngoba wena ungumuntu lokakhethe uNkulunkulu. Umake longasasiyo imbokodo, awusasinzi wena, sewuhamba ulula.
uNkulunkulu wemusa uthembekile ngesikhathi tonke. Ngiyabathanza-ke bomake labafana naHana, ngiyabathanza bomake labathanza kwenta kahle, ngiyabathanza. Ngiyafisa nami ngihlala kuye la ngihlala khona, ngiyahlekwa ngaso sonke isikhathi. Kuningi ngingaqala phansi ngikubale, kungashona langa kuphinze kuse ukuthi bomake bangihleka ngoba kwente njalo.